In the light of this radiant sun, one may better appreciate and enjoy the works Iran Darudi has produced in her latest period. بسیاری از گل‌های من تو کویر میرویند برای من کویر سرزمین عقیم نیستش و برای اینکه گرمای طاقت فرسای کویر رو تحمل کنم در درونشون مخزن‌های از آب میگذارم. تو این نمایشگاه بیشتر یک دونه کار از دوره کویری جوونیم ندارم، ولی خیلی خیلی خوشحالم و به عنوان یه ایرانی معتقدم که طغیان کویر من نشان دهنده دیدگاه و خواستگاه منه از کویر و آرزوهای منه در عین حال. In addition to publishing 2 books of her own paintings, Iran Darudi has published her diary with the title of In the Distance Between 2 Points, and which has now undergone its 9th printing. توصیهش میکنم برای تمام نسل جوان ایرانی اینو بخونه، برای اینکه یه جایی متوجه خواهد شد که چجوری انسانی که عاشق این سرزمینه، عاشق فرهنگ این سرزمینه، عاشق خانواده‌شه، چجور میکوشه که نه فقط به عنوان نقاش، به عنوان نویسنده تو کلام بگه، تکرار کنه، اینو نسل به نسل، سینه به سینه در اذهان هموطنانش به خصوص زنان مملکتم بگه که ما تاریخ پرگذشته داشتیم، پر افتخار داشتیم و این وظیفه ماست که ارث با ارزشمون حفظ کنیم. هر کدوممون به نوعی، من در کار نقاشیم، شما میتونید در کار دیگه ای، ولی یادتون نره ما وارثین تاریخ پر افتخار با ارزش انسانی بشریت هستیم، نه فقط ایران. So I'm sure many of you at home were enjoying all those great foreign films that came out last year. Although reading all those subtitles may seem pretty exhausting when you're watching a great movie, which is probably why in the year of 1946 the great art form of dubbing was introduced to Iran and essentially took a culture of its own. Let's go join Huma Lesky as she tells us all about the art of dubbing in Iran. Although usually it's not a male voice dubbing over a female's voice. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. What are you doing here, donkey? And what are you talking about? درباره بابا نوئل حرف میزنم. تا کریسمس فقط 159 روز مونده. شرکتون باید خیلی خوب باشه. خیلی خوب باشه. خرت تو داری بازم وراجی میکنی. بهتر بری دنبال کارت. From animations to films to TV series and even commercials, Iranian dubbing artists use and adapt their voices to all kinds of needs. This is one of several studios in Tehran where dubbers work on animations. Let's go and see how it's all done. One of the first things I noticed about dubbers was how they related with the characters they were dealing with and how they replaced certain foreign expressions or songs with Persian equivalents. کسی اینا اونجوری که باید و شاید اونجوری که تو درونش هست نیست. بمیرم واسش بیچاره. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Donkey! There's only 51 days left to Christmas. Now you need to get your big green button gear and go get your marshmallows because everybody knows without marshmallows, sweet potatoes are nothing. میبریم. خره! فقط 51 روز به کریسمس مونده. اون هیکل سبز گندت تکون بده و برو آب نبات بگی شرک جون، چون بدون آب نبات درخت کریسمس رو نمیشه خوشگل کرد. The origins of the art of dubbing in Iran can be traced back to the first time that sound films found their way into Iran's earliest cinemas in the late 1930s. پس تو حالا مال لورها هستی ها؟ خیر اینطور نیست. کلی خان اگر که دزدست بری در مثل همه لورها آدم جوانمردی. Long before the first Iranian sound film, cinemagoers in Iran were used to having a translator narrate the film story at the top of his voice while they were watching it, or to read a summary of what had happened on a caption.
But these primitive methods could not satisfy the audience. The condensed sentences weren't fulfilling enough, and the alternative method of subtitling was not so economical. So the art of dubbing began and gradually developed. By the 1960s, it was a full-fledged profession. Today, Tehran's dubbing studios bring together a host of voice artists, both from the older and younger generations. With less than 2 weeks to go before the New Year holidays, dubbers here at the IRIB studios are busy getting their movies and TV series ready for broadcast. Seeing their work at close hand, it only just becomes evident to me how dubbing artists have to feel with their characters and react with their reactions. داری بیاد یه بچهش بندازه اون زن هیچی همراه خودش نیاد اون بچهش رو پوشوند و بچه به خواب رفت من تا به حال چنین جیغ‌هایی نشنیده بودم اینجا خونه خودمونه. Dubbing directors review the translated scripts, choose the dubbers and oversee the lip-syncing process. از کارهایی که میدونم در قدیم کردم و خیلی بهش علاقه‌مندم عنوان موی دوبلاژ اتفاقا یک فیلم انیمیشنه به نام زنان کوچک که این فیلم بسیار لطیف بود، بسیار خوب بود. در همون زمانی که این فیلم اومد در ایران و ما دوبله کردیم همون سال کتابش پرفروشترین کتاب سال غرب شده بود. Iranian dubbing artists have always had huge fans among the public, and most people call them by the names of the most famous characters that their voices represent. At a conference in Tehran, Mohammad Reza Ali Mardani showed a crowd of enthusiasts the face behind the dubbed voice of Sullivan in Monsters Incorporated. I asked him why he thought dubbing an animation was better than subtitling it. بستگی به فرهنگ هر قومی داره به نظر من. البته در کشور ما همچنان و هنوز به دوبلاژ نیاز هست چون مردم ما دوست دارن. دوبله بستر خوبیه برای اینکه ضرب المثل‌های ما، مثل‌های ما، اشعار ما، آواها، لحن‌ها، آکسان‌گذاری‌های ما از این طریق که در واقع مخاطب بهش توجه ویژه داره منتقل بشه، آموزش داده بشه. At the commercial studios, I was amazed by the cool attitude of the voice artists as they gave life and vigor to any given text. ایران برای اولین بار در ایران محصول فناوری برتر. دیرگاهی نیست که با شما آغاز کردیم، اما تا پایان در کنارتون خواهیم بود. حدود 8 ساله که کارهای آگهی انجام میدم و دقیقا همون موقع هم بود که کارهای دوبله رو شروع کردم. اولین کاری هم که شروع کردم سیندرلا بود. مگه چیزی از تشریفات مهمونی سلطنتی نمیدونم؟ لااقل میتونم بعد از نیمه شبم پیشت بمونم. عالیه و من هم در کنارت خواهم بود. شبکه جهانی پرس تیوی، تلویزیون 24 ساعته خبری از ایران به زبان انگلیسی، پوشش‌های خبری از دیدگاهی نو و با پردازش جدید، تحلیل‌های خبری، سیاسی، اقتصادی و دیگر تحلیل‌های روز جهان. صبح، ظهر، عصر، شامگاهان و در 24 ساعت شبانه روز همراه شماست. پرس تیوی. News new. Press TV. News new. Press TV. Zapsze? Hi. My TV is Press TV. Voice artists agree that dubbing is an appealing but difficult job, especially when you want to make a foreign character sound and look familiar to your audience. But if you like this profession, here's a way to immortalize your voice long after you've left the scene of life. Homa Lezgi, reporting for Iran.